عن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdullah degan sahaba radıyallahu anh xabar etadi. Ayta bizga de Allohning elchisi aytdi sallallohu alayhi vasallam. İnnekum satarawna ba'di asaratan ve umuran tankirunaha. Allohning elchisi aytdi, shunliqda siz mendan so'ng shunday hallar ko'rasiz. Şunday xələr görəsiz. Nindi xələr? Birincisi, sizə tiyişli bulğan malını haqsızğa sizdən alıların. Yəni sizin malınızı, sizə tiyişli bulğan malını haqsızğa sizdən alıların. Yəni sizə birəsi malını sizə birməulərin. Kim turnası var bunda? Əmir padşah turnası var. Əmir padşah turnası. Yəni şunday əmirlər, padşalar kilər sizə tiyişli bulğan malını alırlar özlərinə. Həm sizə tiyişlisin birməslər. Ve umurun tenkirunaha, şulay uq alarның şiltəgə layık bulğan, yaramağan ғəməllər qılıların, yəni günah qılıların görürsüz. Qalu, fəmə ta'muruna ya Rasulallah, həmmini sahabələr işitib etdilər, ey Allah'ın işisi. Əgər biz şundan da bu günə xal yaşasaq, həm şunday xəllər görsək, sen bizə nəsə işlərə əmr etəsin şunday vaxtda. Qala, əddu iləyhim haqqahum. Sizdə bulğan, yəni alarga bulğan haqlarını birigiz. Yəni Allah sizni nindi haq bilən yüklədi şu kişilərə qarata, yəni əmirlərə qarata, padşahlara qarata. Bu haqni alarga birigiz. Vəsəlullaha haqqakum. Yəni özünüzün haqlarınızı, sizə bulğan haqlarını Allah'tan sırağız. Sizə bulğan haqlarını Allah'tan sırağız. Bu bik mühim hadiste ahir zaman yakınlaşkaş buluşu emirler, padşalar turnasız var. Ahir zaman yakınlaşkaş. Elbette biz ahir zaman yakınlaşkaş deyip eytəbiz, lakin uylamayıq, bu bizden son bulaşaq deyip. Ahir zaman indi ol yakınlaştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirgi peygamber kilgeç indi ahir zaman yakınlaştı. Hem bu emirler nerse işleyecekler sunalar. Aytganimizcha, alar günah kılaşaklar. Alar kişilerge özlerinin astında bulgan, yani özlerinin hakimlikleri astında bulgan kişilerge zulümlük kılaşaklar. Alarını rencitecekler, mallarını alaşaklar. Hem Peygamberimiz nerse emir etti? Nerse emir etti Peygamberimiz? Шығып alara karşı soğuşırga mı? Alarga karşı, şu hakimlerge karşı, emirlere karşı mitinglarga çıkarga mı? Alarga minbardan, alar turunda naşar sözler kışkırga mı? Yok, tüzerge emir etti. Hem haklarını, özümüzge bulgan haklarını Allah'tan sıraga emir etti. Kişiler, yani kişilerinin emirlerine karata hakları var. Şulayık emirlerinin kişilere karata hakları var. Yani kütüşü bilen kütü şekilli. Emir ol kütüşü, biz başka hadiste ettik. Emir ol kütüşü, emir aslında olan kişiler ol kütü. Şulayık emirinin hakları var, hem kişilerin hakları var. Şuna göre bu hadisin manası, emirlerge bulgan haklarını kişiler öterge deyiş. Lakin özlerine bulgan haklarını Allah kimden? Allah'tan sırağa deyiş. Bu büyük mühim mesele bugün günde. Büyük mühim hadis. Çünkü bu bugünkü gündəki bela. Kızganışa karşı biz bugün bunu ötemiyiz. Nedir işlemasa şunda ok emirlerini suya başlayız. Şunda ok emirlerine karşı çığa başlayız. Zabastovkalara, mitinglarga çıgabız. Bu dürüst değil. Bu dürüst değil. Haminde emir degende bunda padşalar turundan söz var mı? Bunda bütün emir turundan var. Şulayık gaile başlığı ir kişi ol emir. Nedir urunun başlığı ol emir. Yolga çıktın iken kişiler bilen, anda emir etip koydun iken bir kişinin, ol emir. Barысы da emirler. Hamında alar bu hadis barısında öz içine ala. Qarağız bugün koy bir devletlerge. Mine bugün bizim gözümüzde misal var. Bugün günde biz görüyoruz bu misalları, lakin biz onu anlamıyoruz. Qarağız bugün günde devletlerge. Nindi matur yaşayıp yapkan devletler yokka çıgalar. Kişiler bir-birini ötürələr. Ni için? Bunun başı nersede? Hem biz alarını gördük. Başı şuşu hadiske buysunmağın arkasında. Bu halinin başı şuşu hadiske buysunmağın halde.
Кешеләр яшәп яткан зур дәүләтләр, мисал өчен, ипинең бәясе мәсәлән 1 сум иде. Әйе, шундый дәүләтләр булды. Ипинең бәясе 1 сум иде. Патша, хакимлек, хөкүмәт 2 сумга күтәргәч, кешеләр урамга чыктылар. Патшаны әйләндерергә, патшаны төшерергә, башка кешене китерергә. Шуннан соң Аллаһ Субхана Тәгалә аларның ипиләрен 50 сумга күтәрде. Шуннан соң Аллаһ Субхана Тәгалә сугыш китереп бу халыкны үтерә башлады. Шуннан соң кешеләр кирип, мөселманнар турында бара, кешеләр кирип өйләреннән бер-берсенең малларын ала башладылар. Хатын кызларын, балаларын, хатыннарын көчли башлап, үтерә башладылар. Бу моның нәтиҗәсе. Нәрсәнең нәтиҗәсе? Кешеләрнең шушылай торып хакимлеккә каршы чыгулары аркасында. Шушы хәдискә буйсынмаулары аркасында син бүген тынычлап яшәп ятасың. Тынычлап яшәп ятасың, өең бар, башына түбәң бар. Кара син бу сугышларның бүгенге көндә. Әллә бу сугыш килсә, син җиңелрәк булыр дип уйлыйсыңмы? Алла сакласын. Bir көн сугыш шушы бүтән авырлыклардан яхшырак, куркынычрак. Bir көн сугыш тын шушы булган 1000 ел, ягъни 100 ел булган авырлыклардан куркынычрак. Шуңа күрә кеше bir кашан да үзенең әмиренә каршы чыгарга тиеш түгел. Bir кашан да әмиренә каршы чыгарга тиеш, әгәр ул бүген үзенә мөселман дип әйтә икән, Аллаһка буйсына икән, ул гөнаһлар эшләр, хәтта синең хакыңны үтәмәсә, син аңа каршы чыгарга тиеш түгел. Үзенең булган хакыңны Аллаһтан сорарга тиеш. Шулай без дәүләтләр белән мисал китерәбез, шулай гаилә белән мисал. Бүген көндә безнең арада тулган мондый мисаллар, гаилә белән булган мисалда. Шулай хатын-кыз үзенең иренә каршы чыга. Хатын-кыз иренә каршы чыга. Мин әйтмим, залим булган ирләрдән. Ниндидер вак мәсьәләләр, ниндидер ошамый, ниндидер гөнаһлар аркасында үзенең иренә каршы чыга. Шуннан соң гаилә таркала, балалар ятим кала. Иртәгә әгәр дә балалар әти белән генә кала икән, әлбәттә бу әнине аларга беркем дә алмаштырмаячак. Нинди генә хатын килмәсен, бу әнине аларга алмаштырмаячак. Иртәгә балалар әни белән кала икән, бу әтине аларга беркем дә алмаштырмаячак. Һәм гаиләләр таркала, балалар ятим кала, һәм ир һәм хатын бәхетсез була. Һәм буларның нәтиҗәсе, нәрсәнең нәтиҗәсе? Кешеләр үзләренең хакимнәренә каршы чыгу мәсьәләсенә. Ягъни кешеләр үзләренең патшаларына, үзләренең әмирләренә каршы чыгу мәсьәләсе, чыгуның сәбәбе. Шуңа күрә бу хадисның кыскача бу хадисның мәгънәсе, biz bugün eğer Allah Subhanahu Teala bizge hakimlik итеп, bizning üstten kimni koymasın, biz аңа буйсынырга тиешбез. Eğer biz аңа буйсынырга тиешбез, һәм аңа Аллаһ безне нинди хаклар белән бу мөселман патшасына, ягъни хакимгә, әмиргә безне нинди хаклар белән йөкләде, biz аны үтәргә тиешбез. Әгәр дә инде бу хаким, бу әмир безгә карата бу хакларны үтәми икән, без ничәргә тиеш? Бу хакларыбызны Аллаһтан сорарга тиешбез.